赢台湾看世界，来看法国的总统大选，马克宏是以58%外的选票来打败掉极右派的候选人勒庞的41%外，将做法国20年来头一个成功连任的法国的总统。最近这个投票率是71.99%。 放弃投票的比例高达到28.2%，代表有不少的选民虽然反对着极右派的理念，但是对马克宏原啊真不满，所以就算甘着目屎，这个票嘛投袂落去，所以归去不爱投咯。 巴黎埃菲尔铁塔头前，群众拢真欢喜。伫当地时间24号选举的结果出啊，马克宏摕到58.54%选票，搁一摆打败极右派勒庞，变做20年来头一位成功连任的法国总统。Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. 马克宏的支持者伫胜利广场欢喜庆祝，和极右派候选人勒庞的支持者真失望，呈现出两种无同的风貌。不过勒庞敢若拍断手骨，电讨用要来拼6月国会改选，要和马克宏拼到底。Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France! 马克宏成为伫时哈克了后头一位连任的法国总统，这摆大选的投票率有71.99%，另外放弃投票率是28.2%。Simplement très content car Macron face à Marine Le Pen, le choix tout simplement de la démocratie aussi de une, d'une liberté, de l'Europe. Continue, donc rien ne s'est passé en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais très soulagée parce que ça aurait été dramatique. 为着要互反移民、反欧盟的勒庞当选，部分左派支持者甲票投予马克宏，不过也是有选民无爱投票，表达对马克宏的不满。勒庞这摆的投票率41.46%，有超过2300万人甲支持，嘛创下伊参选以来新高。另外嘛显示右派势力嘛介大，马克宏的连任之路恐行嘛会真艰难。 我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞，开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。